Cek. Hakani ko no paisingi ngako aban ai kublek Easter pi boro aban nang ni. Hakani ko jingrai mangan menta kerteng Heart of God. I know you're hurting, I can see it in your eyes. So pull back the curtain, take off your disguise. Whoever told you it ain't worth the fight? The cross tells a story that'll change your mind. There's only love in the heart of God. No room for shame in His open arms. It's beauty from ashes, so come as you are. There's only love in the heart of God. Come, prodigal children, it's never too late. Run home to the Father, let Him clothe you with grace. And bury your burdens, break free from your fear. Step out of the shadows, there's no judgment here. There's only love in the heart of God. No room for shame in His open arms. There's beauty from ashes, so come as you are. There's only love in the heart of God. Not sitting there shaking his head, writing you off, leaving you lost. He's not sitting there shaking his head, wishing he never went to that cross. He's not sitting there shaking his head, writing you off, leaving you lost. He's not sitting there shaking his head. He went to that cross, he went to that cross. Oh, he loves you so much. Ooh, yeah. There's only love in the heart of God. No room for shame in His open arms. His beauty from ashes, so come as you are. There's only love in the heart of God. No room for shame in His open arms. There's beauty from ashes, so come as you are. There's only love in the heart of God. Nakabenta Bromley. Amen. In a way.
Ublei ubakupa jongi ubahabneng. Ngiaingu yame bamepanla kadni yakikun ke palesus pa ke jongme. Bangin yakiu syakayeng ke bakentang ke jongme. Ha ke bukum kene kasngi ke bakrau kasngi ke jingcop tiau ke jongme. Aulom kalbari. Ngiaingu ablei bamelialam mila ke jong kikun ke jongme. Begin yo ya kajing suspa kajong mer kasnam kajong Jesus. Pendap yang ini dekat bor kajong bensim bakut. Bengila banyai tang ni sekmat. Rengkat bad me. Hakan dekat bor pat kenrat ba it. Kum si bentan kajing syakri kajong iyame. Nyon ra ai kajing ai ke barit. Nagijing kerku ki bakrau. Kiwan wakar ku haki yeng kesem, bad hangi shimet. Ngidwai abalay mamanis na iban pankentang yaki. Hangno habaka balang kadon kam. Yaban panya siya prang. Namta kakam ngabakraw wat kapagentang kajong me. Isneiru abalay ka nakaporong ngidwai sikantian am daul jong syakri. Uban malam hapdeng jong i. Uban sasamya kakubor kaktin ka jong blay. Pandap dalo jong mensim makut. Baki pemi. Nal jong syakri ujong me. Kanong ka bor yang iway. Habangin mi na nakayeng ka bakantang ka jong me. Kanong ka jeng kerku. Bangin yawan ra asya kiyeng kisem ka jong i. Pandap yang ko kan rad ba ida ka jeng isnay ba ka jong me. Bila benyai dang ne syakmat. Rengkat bat me. Hagicing im gajongi baman lakasngi. Ngipan ngikerpat yakini ki paro. Hakerteng jong try panong pedim nung suspa jongi. Mentabat syadu bam jukutru. Amen. Ublen isnen kerku ini liambagini artli kejengruai kebelang kikubor hakani kana paisni ingi kebelayo osno ubleru un kerku pi belai ingin kejengruai hakani kopor kikon samla jangka balang aku jadi piri ba Rafael Manas di hani kopor nginya yos kono artar yakitin kejong ublei Tekum kapalang ni sokmen ngilap ni apeng jungi ya Reverend DIJ Khaluki di Prince of High P Pastor bat kumju kepalo ke jong pi rom sanrani pi syakani kajing syakri hakane kopor kani kalong ngajing duai ba uplen kur kui pi pastor ni kabanta ka krop sakren kiting gajong ble kumena kasngi kaba kerpang bat kendiam tai pastor ide iwen pastor in charge kapalang Presbyterian Maulai, pan sokmen han kapor pastor apply kapor ka jong kodor men wansin kapalang ka jongi kum hakni ka clip mat de shaman IT i pastor pan unta ka banta ka jong tin ka jong play ben pan sngo reng jongi man khona shwai ki khon samlaj kapalang kit khar praise worship team kinelan shwai ngi haki kato ni jing ruai penrem mensiam Balay ba piyawat yung ba yung mapring bayap dan ni Henry ulom ipat uang mangal utray badai siya kajing tap kamlaban badi u bad kajing yap kamlaban penram u bad day nomor buem ngawat fi ngidan kajing kerman day nomor buem ngidan kajing sok day nomor buem ngidan kajing job
matkum juru dari nomor buem gidonnya kata kajik kemen kapag kepertai kanumla bansyem na kini no nangabat na pilang matkum tahan ni kapor gini yang lang ni kapor gin berkraw bat yaro kertang jong blay na kapag yang gini ruay ro kajing ruay kapag arspa kana puan haba atray Kikam jong binga perkat kat bunga dap da cheng lengo ta kraw nga iki klur ngas ngô jing riu perkat gelek sao do babor jong mi kapau men sim jong nga ya roya utra milong bakraw men sim jonga ya roya utra milong bakraw baki lau ba lau san ngas ngô jing ba ngô thiang ki sem hudi nak liar bulu nga iki teki badan ngas ngô ruki jing beler basuksi men sim jonga ya roya utra men sim jonga ya roya utra belong bakal yuku benut tanpa gane bangsa kadita jingket ka jona uba usha uya marbelat payana men sim jona toya roya utra belong bakraw men sim jona roya utra belong bakraw banda utra unwan ha benjing risa banlet syayi nang dia ngusya ya ukango kaya rokanya sawa ngan benar ayo men sim jonga ya roya utra belong bakraw men sim jonga ya roya utra belong bakraw sim jonga men sim jonga ya roya utra belong bakraw men sim jonga ya roya utra belong bakraw belong bakraw
ngadon kajing kerman namar buem ukat dongak ben namar ngatip hot ngatip putrai uyai em jing em jonga long jing mentor namar buem orang sisi namar buem namar buem ngadon kajing kerban namar buem ukat dongak men namar ngate hot ngate putrai uyai em jing em jonga long jing bentor namar buem namar buem namar buem ngadon kajing kerban namar buem ukat dongak men namar ngatit hot ngatit putrai uyai jing em jonga long jing bentor namar buem namar buem namar buem ngadon kajing kerban namar buem ukat dongak men namar ngatit hot ngatit putrai uyai em jing em jonga long jing mentor namar buem day utrai ulami patna jing tep uday utrai kiko siu kendang utelit utrai baji sudai utrai day utrai ulami patna jing tep uday utrai kiko siu kendang utrai baji sudai utrai day utrai ulami patna jing tep uday utrai kiko siu kendang utelit utrai baji day utrai sisi day utrai ulami patna jing tep uday utrai kiko siu utelit baji sudai utrai Manta burung play so foundation I pastor ba yalam yuni jeseng nga ai hublei fi bari kapalang hi borok kubai nadu ki tunmasan ki dkhot komiti balang ki dkhot jong kapalang baro kat ke bala banyodon hani kapor kumju ru leksi kila bandan ki bamdei ki dkhot jang kabalang hospital boxe indek bidon lang hang nia ya phiru ai khuble tang ba thiang tam ko jung trai bunang pedem jung Jesus Christ
ngawan raru ya kajing hulay ya pi hang ni nakabalang Presbyterian maulay hakabang aru ngalong way ni pastor in charge jong kabalang hang tiya maulay na sungu yublay pangalaban poy kanya jaka hapor wingi mi na yeng yung poy perkhat bakandon ka traffic jam Henry kadon ka jeng deng kali kumba lai jaka sau jaka antala poy hang niru nya baklalenti te nama kadika sin kamanikong yang aban wan keren le sia khanika yang meni mensuar po banang hamret ngapoy hang maniru hapor jeng seng khna ngam kon mau lenti na mar por bingi wan na bos ngayo thia tim tip te Henry ing aingo yu blay pada bangalaban poy kumni hakania ying kajung blay punya obanya syakri lambat pi lambat ki parlok kajung arngut ki buju senran yang nakapor syakapor habang alit ban ay kajung kran na khtin kajung blay hakaleng ki jaka dia shop ni nya khmat ni pendam hu blay kajung dwai au blay baru kapa ujung bahabneng ngawan nak khmat jomai kan rat ban ay ngu ime blay na nam tani kapor kama ay hanga bad hangilang baro khamtam gadi kasngi bapan kan mau ing blay ba me malami pat na kajing yap ban long kajing kermen bat ka bor nam tajung iwe piwe doran kat bat ngi doran kat bat nga khubor me ay ing iwe piwe yakini boro apa na karpat ak Jesus Christ amen ngakwa ban pensngaw hapleng jongi ya ka bentana ktien jumblay ya ba yunong pulis dang mene ila puli naga gospel ka jong Matius kal nang ka baar pupra kad khot ka baar hadu ka Henry ki tien ki bang kumni hakmiru lakhi jumai bakraw nabaw angel turai ula hiar na beneng bad abaw lawan ula pentrulun no yo to mau khang bad la shong halor jong u kakhmat jong u te kalong kum kalili bat ka jan jong u kali kat ka yor naba kaba septing ya u kita kinong up kila kyu bat ka long kum ki bayap Henry tau angel uria thu ula ong ha ti ki kenthei to wat septing phi nabangatep pa piawat ya jisu ya wala sa narpna dan hangni naba ulami no kumta ulaong ali tukmi ya jaka kaba ulatia utrai kumba arhajar snem tam menchua lingba ke jingtho haga bible layathu yang iya ka history jaga jingsha yap ka jung kris lo ding pna layathu hangi yagi jinghikai bo Jesus Christ uhikai bat layathu yagi syafang gani ka jing ipat ka jung Christ kumnu bu angel ula penkhi yau tau ngau khang nau tau lum jing tep nau tau thliu jing tep bat Jesus Christ uyo ban mi ipat ngasu khom perkhat marway hatu jisu umla ban penkhi hi to mau bau hak bandawan tu angel jong blay ban penkhi yu to mau Henry kadon ko khupor kabang kwa ban yathu api lingba kan ka jing penkhi jong angel yu no mau karukom jong ki jiu khamtam ki ba kham don spa don pho kanika lum jing tep bala tep yu Jesus Christ kadika jing tep abau Joseph nong Arimathaya ula bu nam ta jong la jong ndru ai no yu Christ kadika lum jing tep kabau ngisu thu udi ubriu badan bm tenrei karukom shna jong ki kitigi mau khang dan ge basna karukom jong ka square dan ge basna karukom kaba pelun tingim tip tikna kaba kumnu kata ka jingkhang kadai henry ngitip la sil ya ka da kanja laha bat la sil ru ya ka da ka shap nyo ka himarum khanang bu nu bombut pen pat ya kata kalum jingtep la ralap on penyap ya u ni ya ka henry kani ka jingmi pat ka jong Jesus Christ
Kadi kajing mi pat kabelong debated. Nomor ba tang mangi ki banget hau Kris nginget pangkadi kajing mi pat. Kiwei ki ong ba ya kamet jung Jesus Kris la shuan tu no. Don pat ki ba ong ba Kris umla ban mi pat. Sisin balayap layap. Ringi ki banget nginget. Bat nginget ru bakadai ka basisya kani. Nomor ha bangi pai segi senran jung Jesus Kris. Kibayalap ya ka gospel. Kani kajing mi pat kajung Jesus Kris habau Jesus Kris wan ban pau ru haki. Kadi kajing ai mensiam yaki, kajing ai jing kermen yaki, kadi kajing penslur yaki, gilong fearless kini ki senran jung Jesus Kris kim tiang yunuru. Kim tiang ya ka buar prathai, kim tiang ya ki sum, kim tiang ya kajing sya putsni, kim tiang ya jing sya brat kemat kimrat, kim tiang ya nuru. Henry tang banyo banyalap ira gospel kilahun. Namar kitikna bau Jesus Kris ulami pat. Kitikna bau Jesus Kris ulami pat. Kini ki kentai ke membut ban ban pensle eu Jesus Kris. Na kamir na kajing ubi ter kemio ban penakam ki. Kita gejing ai, kita ke di gejing ai ke babu Jesus Kris uyo por bakhai u. Ya ka kesiaru klem penon kam. Lem kum ta te ha por babsai kita kisan hajar la di penon kam kita ka kesiar ke babu Jesus Kris ulayo. Klem penon kam. Tegin pai pada siya kanika lum jing tep ka bathali. Ngi celebrate ya kan ya, ngi rakhi ya kan ya, ngi kenmau na maru ka ay ngi gajing kermen, ka ay ngi gajing pensukti kana. Henday layat arajar snem menta nadu kota kapor bagi senran kisaki ya gajing mipat gajing Jesus Kris. Kidon ki kerstan ki bagajing nget gajongi ka khlan. Kidon ki kerstan ki bagajing nget gajongi ka senjor. Arp santrik u Desember ngi rakhi ya kajing wanlong brio jong Jesus Kris ka perthai. Baryong tuan hado nut jong atra Jisu. Don jaka hado nut jong. Bat ngan yethu ye phi ya kan kuwai. Ba u Jesus Kris hapeleng gi banget kan udon hagi do nut ka jongi. Udon. Iwai pui banget balik pop ne pamlek pop ru Jesus Kris udon. Nomor beling ilayot sengau ke khanas pong Jesus Kris. Tekin pai beng istagi arhajar snem mensua. Ya ni mau lasna di khti jong ki beriu ban penwandur u lalong basa udang ne lalong oba pelun. Tengi menta kini ki dok nut ke jongi kan. Ki kelalong kum ki lum jong tep. Habengi tep yu Kris. Ki lum jing tep ka bangi tep yu Kris. Dong Kris don do no jungi ho don. Henry hatu lami pat nang ti do no jungi ban im magajing im jungi. Ngi ha ban keli da dia. Ngila ban khi na em yu tu umau. Ubangi hi ngi khang yu Kris sapo ka do no ka jungi. Ngila ban khi na em tu umau khana bu Kris ula ban im magajing im ka jungi om tang hi do no bagajing bot jing perkhat ka jungi. Hiu Kris kajuk ko jungi mentakat ni ngi don gi Kristan. Dari ngi pai ka state ko jungi megala ngi don ko ba 90% ke belong Kristan. Kum nu ting ngi mla ban long kemlu berkata ka jing syai kan ngi perthai ka jungi ka bat. Tang hini jeli megala jungi. Namar bu Kris yap. Em tang hi do nut ko jungi bat ki jing but jing perkhat jungi. Ha ka jing em ke bangi ngi em. Balai bu Kris udon kam upen mi du angel ban penki itu mau kadau kalau nomor hak ni juk ka jungi menta ni dei mengi ban longki angel gi ban penki yu mau khna bu Kris lawan em ka jing em jongi om tang hi do nut ba jing mut jing perkhat ki jongi ka basusi tam golong ba kan ka megala ka jongi ka badan hadu ku mahnyuk 100% kita ki Kristan kawan sakhamat ba ki kam gi basniu bari kam gi babha kawan sidin.
Ngini songkai ying ya tho ni ying ya brio ni songkai ngi pulik khubor ngi ibet tang ye ge besniu ngi keren betang ki e ge bangi haban kedukti balai bakalong kumni balai bakalong ni la di ban le kam ta la di ban le kam ta bara ba keren ni kan dia kamut bangan kan tho yanu yanu ni ring keren yala diru ngala le ayu hatu kuris ulami pat sisan hakado nut nakado nut ka jongi kada nut hakabangi tep yu kuris kalabiang yangi bangin su ngap baik tang ban su kemen ya kata history jong kajing mi pat kajong Jesus Christ ukres umdan kam mentep ki brieu tang sapang kata kajing mi pat jong arjas nam mensua henry ka perthei ka kwa ban iu Christ hakani ka juk ka mentaling ba jongi ka significance jong ka Easter lani ke resurrection of Christ ke jing mipat ke jing Jesus Christ kadai ya kata ka arah jar snem mensua henry bakan long meaningful lani kan long ka mentoi bat ka badan jingmut hakani ka juk ke jing menta khnang bangilaban peteng ya kani nakam ta ka pateng ka bansawan namala dangi sngap jar namala dangi kangsa ay gi mau ka bagi snahi da ka jinglong ka jongi ka karakter ka jongi bat ka behavior yang bat ka jingle jongi kapateng kamanuan kan tip ayu sapang kajing don kam jong kajing long kristan sapang tu kris abon mi pat namar ka perthai ke lingo yaki kristan kiba pla yu kris da ka suntur henrei kiba kantat yu kris da ki kam ga bangingile man la kasni wat man la por ngikwa abagi briu ken yaro yang henrei ki wei ngem ju yaro ngikwa bagi wei ken keren bahas pang jongi henry ki wei ngim ju keren bah ngikwa bagi briu ken yarap yang henry mangingim ju yarap ki wei ngikwa bagi briu ken digi parlok ki jongi henry ki wei ngim long parlok bun sin ngile iki baru tang ban besar yala ka jong ka jing sarong ka jongi to feed our own pride. Iu Jesus Christ umpenan kami itu gift kaba iu yo hakapor bakhayo. Nomor umkwa ay gift ki bakum gitu kijing ay subha bakum gitu. Ukwa ya kajing ko ungu jongi. Ukwa ya kajing ko ungu jongi di nakani ka daw ang larap hiit janga to sumar ki hukum jonga. Larap hiit janga kadang ka condition. Sumar ki hukum jonga kamot kajing ko ungu. Kasngi abang rakhi ya kajing mi pat kajong Jesus Christ. Kam day ban long tang kajing rakhi. Kade ban long ka challenge yangi. Pi kini ki senran kajong Jesus Christ. Hadu Justin Martin atau Polycarp ki basha penyap ki basha lentamma wa kam ta ter. Anda ki sha lentamma ki pen i ta resilience kajong ki ta kajing long jong ki bakenam tre ban kentat yu Jesus Christ. Kapelong ni ki bri ki bamngej. Bagian pet, are kini kibriu la show la thang kiru, nrei kinang flash pong Jesus Christ klam jing tiang, imat utau Christ udah ubasisha, ubah pelong yaki, bagian nut, bagian sya ya kajing yap, bagian tiang ya kajing yap. Hato nangi ngidon, iban nut ban le kamta kani kajuk kajungi menta. Hato nga nut bangan le kamta. Namar ladang ingem tre ban play Jesus Christ ni play Jesus Christ tang ke jaka basuk. Pingan itu ipi kini ka jingle yalap ka jungi ka gospel keleng-keleng ke jaka. Kini ka jingin ra gini ki tenghung ke jungi ban pelong jesang yalap ang tu barang tu. Man sing ha ban le ya gitu ki kam ki bakum gitu. Ki badan kam hot. Namar ba ka jingim jungi kam ya dai te ka jingim ka Christ. Tadong ihap panya tu dak sentur gedang dapim ku dapku apan nget Jesus Christ pan pet cengi pet Christ ngimnut bandong pet cengi ngimnut bandong kumbupo luang sim yang ngakam genuksa ngimnut namar ngimlong nuksa te hakajing syang ide benlong kajing syai ka perthai ki powerhouse man penmi jing syai Henry teng tengi kelalong kuman ki powerhouse ban penmi jing dom kani kajing long ka jongi
kan mau ngosap ayu ga jingruai. Jadi jingruai death metal mah. Dan ray shoban ruai deng jingkran bakran du Xavier Manning. Wow. The greatest cause of atheism in the world today is Christians. They acknowledge Christ with their lips, they walk out the door and deny him with their lifestyle. And this is what the unbelieving world simply finds unbelievable. Ong Kristan kibaw jing mi gini jing bamngit na kapertay gini na daw Kristan namar bagi playu Kris na kasuntur jong ki mi shabar le si mi shabar na yung mani ki kantat yu Kris na kam jong ki bakile bat kani gadi ay bata kapertay ki bamngit kamla bangit kapertay ki bamngit siya kan siyang Kris kamla bangit ya ka jing bamngit jong ki Kristan ki bangit namar ngi ong mangingit hendray ngimle ay ban panpaw sa kapertay bagi don ni jingit don li kini kiba don na taka thana theology kiba ong sipang kajing yap bajung blay bu blay la yap bagi ying mani gajung ni kide ki tombstone ong kide kita ki mau bu sa jing mau bamen shwau dan no blay en rem taw la yap no kiong kumta wat uwei padeu Friedrich Nietzsche ong la do blay UM tang hai gajing mut jing perkhat gajing kibriu ha gajing gajong ki. And we have killed God by our lack of morality. Ngi penyap yu blay da gajing bambiang ka akor ka puram gajong i. Namar ta gajing long ka bangi gilong. Gajing long tenrai ka badan hapo gajong i. But iway nangi kibriu kan ngadu iba he iba santam hadu ka beritam. Kidon kata ka jinglong tenrai ka banginom la ban kentat. Bat kata ka jinglong tenrai ka bangingi don ka di ba jingkwa ban lemon. Ka jingkwa ban lemon. Pi wei bangingim pedang ya ka jing hikai ka jong Jesus Christ kumut ngikwa ban pedang ya ka jingkwa jongi. Namar yang ngi gibriu laban kia yang ngi gibriu da ki jingdon kam. Ka jingdon kam ka pam ka di kajing don kam ka yeng ka sem kajing don kam ka kup kajing don kam ka riam don kam ka riam dila yo ka riam ngikwa ka riam ka bakham itenat ngila yo ka yeng ngikwa ka yeng ka bakham he katari kajing don kam ka bangingi don bateng teng abang ya be i kita kajing don kam ka jongi hateng ni penon kam de lenti ki bamdei bangin yo ya ta ka bangikwa larang iyo hakuru kam gababha kamlong gabapop yani. Henry lagi iyo eki hakuru kam gabamdei katakan jadi kapop. Mana so to kajing ruai. Ba kini kidur kajing ilmu kinja dur bula. Tiga kan mau yang ya katu film Batman. Hakaba katu Catwoman gong Batman gong. This mask that you're wearing is the real you. But your real face is the mask that you're wearing. Wang tu mask buku Batman deng tu wang kadi kabesisya kadur jung Batman. Hande kadur besisya jung kam dei kadur kabesisya. Kadi kadur kabau sule menle. Bun buri ya kajing long kabapo jung. Nama dula deng itu kamas unut menle kat buman. Henry ya ba deng kamas uhap banlong pembolong kiwai pat kipat ba. Ngiru kibriu ngi don lagi jong ki mas ki bingi deng. Bat ngi aingo yu blay bangi ngim keladur kambalong Pinocchio ma. Pinocchio man buthok jurong ka khmut, man buthok jurong ka khmut. Mudur pi yu ladangi hang ni. Man bangi lorni ka he ka skor. Man la bangi pet ki bamdei kemut ki khamat jong ki saw. Man la degi bangi thok unjurong thliet. Man bangi kren sni wi ki wi kin jurong ki bniat. Ngam tipsu lada ngilong kumtakan ni yumani nang nyam ne manisong. Namara kata kata kajing sya jong kajing long brion riu blay ay ngi ka dur ko mangidon kum ni. Ngim me he skor ngim me jong khamut kum tater. Henry kani kajing sya jong kajing long briu kani ka behavior jong ni berka karakter jong ni ka define ni kajing long kajong ni. Ka Bible ka don nam taban ay ngi kajing hikai. Kumno ngilak balong kita gibriu ki babha khana ngilak balong kita gibriu ki babu Jesus Christ em tah ki do not jong ibe jong mo jong perkhat jong Henry ba em ma ka jong em jong yo man lang sngi
ngidan kamban weng yu to mau khang umau khang bo to mau khang bangi khang du kata kajing kwa ajung iban le la kajong kamon namal rangi weng yu ta kamon ngi ban le kamon kajong blai hne rangi tap kamot ba ngi kwa ban le kamon kajong i kapan kan mau ru yang hagi por gi bashor kot kudi hapor bangi shor kot kudi kum tu dakal awan ka slap na dewan kuno kuno ngi tanno ita ka kot kudi syapo ban ngi kelan no atau kalatai ke jongi hateng gen ke jonglong kristan ke jongi ka kutta hapo ki sau kun ro jong yeng mani bari utau kris sa bangin mi ni yeng mani ngi tanno ngi tap yang hadono jongi ngi tap yang no dumau hapor bangi lek party ngi tap no yu kris hadono hapor ngi lek ni kam bang stu am don kam kris ani kapor ngi tap no. It's so easy. Kasuk plat kani kajing im kristan jongi. Namar bangi hang ni jaga ka jongi khamtam. Ngimdon kajing pensya si penstom ben gi kristan. Ngimdon kum kata. Balaradon kum ta ken sami sisa ki kristan gi basisa. Ngimnot hiru ban ong kum upol. Ngan lalam taban im kalong nam tau kris pa banyap kalong kajing toy ken. Hod bangi tinginut ban ong banyap kadi nam tau kris ndi ban im nam tau kris. Hiup mentang ong nilang pa yang hejaga jung Taliban lani kinuk ki brio ki bam isi ki kristan ki ong adam antung krekli na imen nam top kures kasuk ba dam adab lakut handi ban im kan nam top kures bar gani ngai thu ipi nak experience ga jonga ngasu thu bakam ni ka kam ka basuk ban im kum ukristan basisa henry le singa thu ipi gini ki kai baro habang yo snow le sikin dan na pleng jopi ki ban tam sis pa sha ban nga hakajing em kabay day yung kamon ka jong play pinlong ito gibri ki baka doonut ka jong pi ka lapliwang bar baka ka doonut ka jong pi ka ailat bo kris un em hakajing em ka jong pi bat ki way kin yu i kinum don kam shu ya kata kajing yalap hendai kajing em ka jong i ka kalalong kajing yalap baka jing em ka jong i ka kalalong kajing yathu khana sa phang ukris baka jing im kajungi kan long kata kan nuksa ka babha hawa ki breu le sikin don ki ban isi yangi nakam ta kajing bha ka bangi im henrei kimla pade khlam dasyania yangi namar bangi long ki babha ini ka perthai ngani thu ipi kam kwa bagi breu ki babha kindon kam kwa bagi breu ki babha kindon nin perkhat hi dang menakan ni yang dang don iwe brio iwa pun yang pastor katan ko ikam balat ha po synod office te philong em ban penyakren lemu pi gewat ki brio bi itu hakam balang ki mur ban le amta atau ka dai mo mudur sai sahawi hawai kai baja kataro ki khun kristan ki khun jang balang Gibas snow baka ni ka linti jing im ta kani ka lifestyle ka mata ka kalabiang bait dale kum nuru namar baki way kile ngai le langru ka baha kamile ngi perkhat kum ta kani ka nepotism kani ka ta jing jet brio namar itu khamjan nga ngin biang tu demi kham bam da biang kum pet ben kum kita ki don bak kita ki don nudu na balang ru susi penyutu nama ni di kajing sisa. Kapa pelong lengi pan perhat pinga wan naga background ko jonga bangam day tu beriu badan kata kajingit belai. Dari suki lingba kajingya enti jonga por kajing puli jonga kikot kisla bakum tater mga syamba ublay udon bat kajing ba kajing puli ki babun ki kot niam tung alap ba ka bible kari ka wen ki kot ki bahatam ba andang ali ban puli ngabun kajing keli ba keli ti udon uwe urang ba on me ko ban kebun jing keli kan ini telik puli theology no andang lek puli theology ngaklam lek puli ban long pastor jing sya ngalik puli bangan tip yana dia bangan sutho andala po yang tu ngasutu bapleng gani ka digajing khot ka jung blay yang henry ka digajing khot akor kom no bapher kumbolong boy ni perlok ka jung uang nga ba
me wan puli theology me shani me wan bun than ke jingkli me ban jubab hi pada hang ni kinum hikai me ban ai me jubab ka jingkli me don me ban wa di kum tang persang ban tristom bangan wat i babun ki jubab ban persang ban wat nya i wei khot ak tin jumle ban su thu shai ke jingmut jongki na ban tristom nga kham duna ban ki wei perlok ke jonga wei ke de khot sikentar kentar la da la biang nga hok khot ndriu nyu prakanta bangan la kot kumbala ki ndrega ai ngu ublei bangalong kumni kumgalong konna ka balang mo la ka ong pitre banong pastor ngaya karan hayeng baju me pa yong galong dengar ong biang tiang tanga su thu pleng ubli khot yang i gur kong per ba hang tanga su thu de ni go wei hi ibu bukan ma ki beringi perkhat baka kam pastor ke kam ke bakentang ngangam ong baka kam pastor kam de ke bakentang kadai ke bakentang Henry baru ki kam ma kan ke perthai ke bayaya kam ka mon go jumblei ki long ke bakentang laringi de ki nong tri sarkar laringi de batri business laringi de ki balik puli ki behikai school lani kan no kam ke bangingile kalong ke bakentang bat ki yeng gisam ke bangi sa ki jaka ke bangi syong ki yo ki hat ki bangi let banya lenti ki di ki jaka ke ublei udon ublei umde bu kut tang hani ki saw kontro jong ka yeng mani bat compound yeng mani ublei udon ki jaka bat ki por baro ka jing wan long breu ka jing Jesus Christ ka ni ka perthai ka jing hikai ka jong Jesus Christ kajing syayap kajing kajing mi pat kajing ki dei ki ke ban pen kan mau yang ni sepang ba uta blei download ke jaka baro ba kalong yang i ka baran kam bangin pen ko ngu hata kamon kajing blei kanang ba hakan bunu ka kam ka bangin idon hakan bunu ka jaka ka bangin idon hakan bunu ka por ka bangin idon ngin sim kentang yaka ngin penlong kentang yaka namar kajing kentang jong kapor ba kajaka ka bangidon kam syong ha ka to kajaka ka bangidon henre ka syong ha ka jinglong ka bangidon but way bangi say ka jinglong babha nangi da ka bangi ko ngu yu Jesus Christ kamot ngi weng yu taw mau khang bar ngi ay lahat bu Christ on mi pat u Christ sim layap ulami pat Arajar senem mensya ulami pat. Kani ka perthai ka bangingi menta ka di bantip bau Kris ulami pat. Ngi dai ban long ki sakhi ka ta jeng mi pat ka jung Kris. Ngi dai ban long ki ta ki sakhi ka jung long Kristan ka basisya. Ngi dai ban long ki sakhi ya ka gospel ka jung Kris. Kajing pentikna bangim salia ya kanu ka jing ka ba don na kani ka perthai ka ba persang ban kejap ya kani ka jing long jing ka jongi saka ka basniu henrengin ye khun namarngin thu bangi dei ban kam bangi don kam ban kam sep ting you blay ban ye ki ba hapo kani ka perthai ki ba hapo kani ka perthai ki laban pen stom yang itang sipor henri laringi bakla ka jing jiet ka jongi kajing pen saja kanlong ka bajunom balai ti bamangingin subrel lo na ikaya ka bamjukut ka jong ilam badu blay nam tay jing sobha batang kandiat por ani hasni perthai lara briu si hajar snem baro larangin ya compare ya kata bat ka bamjukut kata ka si hajar snem kanlong ayu kalong negligible silak snem ru kalong negligible kalong kabangim deban kentat larangin yan ujor ya ka bat ka babam jukut namar ka babam jukut kam de si klur snem kam de si pau hajar klur snem hari ka de bam jukut to balay ken bangin bread ya ka bam jukut ka jongi nakamta iburam ibatang kandiat por nakamta ka spa kabatang sipor nakamta ka jing sobha kabatang kandiat por hato kam day yang i bangin penuh kami ni por ibarit ijong ibingidon
ban le ya kamon ka jung blay ngilong ki batulot ngilong ka baduna abang yu sngow iti jing kan sngow masuk pengin le Henry onda kini ke jing ban kia ki wan kita ke jing don kam ke jung ki wan ngi ki khang biang iti ki mau ki badon ki don hut ke jungi ngi tap biang yu tu kuris ngi ril biang tu jis kuris po ngi tap biang ngi mi seperti ban pen pa bela dia om yu kuris padina ni ngadau ngi don kam ban duai ublay bangin pan bor no ublay po ni arap yangi bangin yakun yang ni kajing yakun ga ba ni kajing im bar bangin ailat ru bagan ni kajing im ga bangi im bakan omlong kajing ban kya yangi handai pen ban makan long kano hikai yangi life is our greatest teacher we should learn from it ini kajing im kadang kano hikai ga bakrau bahai ngizon kam banjo jing hikai naka ngizon kam banlong yubri yu parang ba ngizon kam banlong yubri yu ba ihit yu blay naraman siem kat anut bajing jing perhat ke jong ibaro kanang bangin la ban sakhi yu to kris balayap handre bola empat baka ding phana ka bathli ka bangi jubo ki ying mani ke jongi kadi ka sakhi bangi kastan nget jau kris ubala em bu em nam da jongi bar bagani ka jing em ka jing mipat ka jing Jesus Christ ka de manlong ka jing kermen jongi ka jing pen scam jongi bar kan long nam ta jongi ka jing pen slur bagi nam septi yang su ek airu henry begin ya cakmat henry shawan pen kut nga su ko ban ong kani hawai pi ngaju ong mai gini kentian barobor hakapor ga mensual apa nga ban define courage ya kajing slur tinga define ya courage ya kadung kajing suthu jonga kang no courage is not the absence of fear but it is the ability to move on despite being afraid kajing slur kamdei kajing bamdon ni kajing septi henry kajing la ban ya khamat ban le ek bodon kam wat kajing idon kajing septi gal habang septi ni pan bon do blay ubolong bakraw tam ubakam kraw ban kajing septi kajungi uban ayeng kajing kermen bat ka bor jingi begin ya khamat bat begin le ya bedai bat ka bodon kam Kenang baka perthai kan jo ban tip bu kris u em kadon kam yang isa sisin ban penki ya negeri berkajai ben riu ka jong isa sisin kadon kam yang i begin ai ka kenja gift ya kan perthai ka bangi em bagian ai ya ladi kum ki bri ki ba kum ki runget ki ba paka kenang baka perthai kan jo i bu kris u em u i yang i baru kuha man penem ya percaya berkawai tu blay unkur khu yang ini nak ini kubur nam dak buram jo amen tung yang u blay ini kubur hakani kanok pais ni blay rat ini baling ban ke kubur ngin mat itu kabor kajing mipat kajing jisu kajing im gajongi mangin ke perthai panelong kita kesakhi berat ba hi kajong utrai jisu blen ku i pastor ai ni kubor akan kubor blen apan kam tu show ipi aki por ke pansawan blen ku ipi ya ministry kajong pi yang kesam jong pi ru hi borok kowe blen ku kini sibri jong im la pendap ini program baru hi jangka ni kanok pais ni ini penwari mengerai jengrai ke bawah prapusau jengrai ke bawah prapusau ini kini ibu ini pesan ramba jangka balang kerjari pesan si password dan supply tinggi nak jengkerku penwai menta jisu ulami haleluya kasungi jengjap krau jongi haleluya sisien hakading pna haleluya ulasya man manga haleluya jengrai ke bawah prapusau
Mentaji suulami Haleluya Kasih jeng jok krau jongi Haleluya Shisen hakadeng ona Haleluya Ula Syaban in manga Haleluya Riwai lang ya ka kerteng Haleluya Jisu long us imbone Haleluya Haudin jeng tem Haleluya Ula syabangin yoin Haleluya Dajing syidong yublaban Haleluya Jing im hangi kalawan Haleluya Mentahan lor barolang Haleluya Junong ham tahun syong Haleluya Tôi như vậy nó trai tôi lạiอย่างนี้เด็กจะคุยพาตามแม่กันอย่างแม่ก็อาการนี้สิ่งกับคราวกันต่างจังแม่มาดักไว้ตัวไอ้รู้ว่ากันยังไงก็ต้องดิสคัสทรายน้องปนิมน้องซื้อสปาไปอีเดียจังนี้ฮอดกันยังก็มาพลากันยังปลิคนบอมจุกุสบอมจุกุนเริ่มมาดิสล็อกบุตรยังไปใช้บอลกับไอ้ยังเงี้ยกับไอ้ยังหุ่นก็ยังมุสิมาคอยตัวไอ้ยังไล่ก็ยังคุบเล็กน้องไล่ไว้ตัวนั่งยังจงจับกระไรยังไปอยู่ไว้ Nah, itu mentah, jadi kita bom cukup, amen.